Transparency Laibamadi, Senza Tumza Laitaba, Lenga Purna Bagidamaka, Anti Corruption Cell Hangdonaba, that Kevin Kimifamna, what if Laucre. Muivana Fondo Kibanaga integration Wafamadu, BJP Lusimba, Manipur Government Amadi, Centerna, Sengdoka Haina, Manipur Pradesh Congress Committee demand Laucre. Manipur's Wall TV Dipang Tokre, Manipur Governor, Nazma Haptulana, TV Laina Asi, Nintin Laximang Namnaba, Wonderba Matokai, Haina Fong Tokre. Amasung Kaisampa Tawal Parking da, Gari Kama Yaroi, Haina Hiram Badagi, driver Singna, Daring Tadokuna, Kongtan Sansan Pre. Mayamokrumzari, Adamni Biribasi Impact News ni Aitakalam Siam Kanan Housing Pungza Si Pawbaki, Maruba Pausing Miam the Pizari. Ngasi Pangto Kibas that Cabinet Kimifamna, Senza Tumza Laitaba, Senza Tumza Tauba Tinganaba, Anti Corruption Cell Hangdokpa Amadi, Grade 3 Amasung Grade 4 Tabak Lobada, Interview Pangtok Tanaba, Warif Laukre. Transparency Laiba Amadi, Accountable Oba, Langak Ama, Purnabagidamakta. Khangna sanaba amadi sangapanga taudanaba public servant singda pautak pi bahaina su mifam aduna warif lauki official amatana senja thumja tawhandanaba honagani amadi miyamna senja thumja ge case sing amadi pendaba sing complaint tau ge hairabadi mobile number 9402150000 amukahna 9402150000 da complaint thangat pi halagani haina cabinet na warif laukre. Manipur ke State Minister Nong Thomam Biren Singana Labor and Employment ki Minister ke Thaudang su Purakpada Workers Union Manipur Om na Sirolamada Nungaiba Fongdorakle Loinana State Minister na Department Sigi Awara Pamadi Hiram Kudimakta Miyeng Sanglakani Haibagi Thajabasu Sirolasida Makatana Fongdorakle. NSN IM ki General Secretary Tungalin Muivana Framework Agreement Naga Integration ki wafam yawi haina Fongdo ki wafam adugi matangda BJP na Lusingba Manipur ki government amadi central government ki Lusingba Singna Sengdokadabani haina Manipur Pradesh Congress Committee na demand taukre. Ngasi Imphal ki Congress Bhavan da Paumi Singh Unabamada Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki Vice President su Oiriba Kaksing Assembly Constituency ki MLA Y Sur Sandrana Haikibada Framework Agreement ta kari yaubagi haibadu miyam da khangalu haina Congress Party na demand tauduna lakli. Framework Agreement aduda sign tawba yaukiba Muiva Masana Framework Agreement aduda Naga Integration ki wafam yawi haina ngasi Manipur amadi national ki thakta forma policy singda yaurliba asina miyam da nungnang bapokale. State BJP ki Lusingba Singh amadi Prime Minister yauna Center ki Lusingba Singhna Framework Agreement ta Manipur yaudi haina miyam da han haiki adu karamna hairibano athuba matamda hiramasigi matang da miyam da sengdoktuna asumba khangadabani haiki loinana Congress Party na state amadi leibak asigi ngamkhagi damakta lepli adubu Manipur kairasu karisu kaide leibak country kaidraga loiri haina khallabadi MPCC na yaba ngamloi haina Sursandrana makatana fongdoki soi tawum muibeduna clear cut fongdorabani parja dausiksi khoisi samamnaba in a fix amada khoi parja de lesilei khoi party na khona hangdura lapo question jeng asidi hena mayek singlak pogum toy adu ringa si khoina dabi tawi BJP led Manipur state government masing matang clear cut state na lobiro clearly thambiro Manipur parja gi mamangda ngang singsu parikha tawri mi bu khoi instigate torga kari kuma khara houna bo khona bagi khoi adu amata nati adu khoina tuminna lei thopudi chumdaba Manipuri parjana masi conscious oyona ba khoi section hona ba Prime Minister Modi clear muibagi si chumde yaudi hegera haibiro natragana yauram magana akhoi masi agreement je abrogate tore akhoi channa roi nan void ni akhoi stand honge herga haigerga haibiro English ni tara manga gi August 13 da Manipur Assembly na pass tawkiba bill ahum gi mayokta Thokiba Chursampur ki Thaudo ki Warusin Purnabagi Damakta JC Sursampur ga Chief Minister ga Hayeng Mars kun mangada unasi haiduna ngarang Bartwan Taukiba adubu JC Sursampurna Thagat Pafongdorkli adubu Hiramasagi Matang da JC Asina Tribal Furup Singh ki Marakta Wari Kanda Sanari Bamaramna Hayeng asi Chief Minister ga Unaba Ngamlaroi Haina Cherulamada Kangalakli
अदब जेसी सुसामपुरना ट्राइबल फुरुप सिंह मरक्ता चथरिब वारी सानब असि हेक लोइबगा मणिपुर गवर्नमेंट का उन्नदुना वारुसिन पुरनबा खंगनजरकी हाइनसु जेसी सुसामपुरना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुरेश बाबूदा खंगलक्री हाइना सिरोलमदा फोंदोरकली मणिपुर की गवर्नर नजमा हब्तुल्लाना टीवी लाइना असि निंथिना लाक्सिन मंगमलबदी तुंगदा अखोइना वर्ल्ड टीवी डी असि पांगथोक लक्तबसु याई हाइना फोंदोक्रे पोरमपात लेब जेनिम्स की ऑडिटोरियम द पांगथोकपा कुंथरा तरलक सुबा मालेम की टीवी निमित की थौरमदा स्टेक होल्डर खुदिमकना होनदुना टीवी बमुथतनबा होनसी हाइनसु नजमा हब्तुल्लाना फोंदोखी थौरमदुदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबी गवर्नर नजमाना मखा तारदुना नुंसित मोटपगी सांग हेंगलकपना टीवी नतना अतोप लाइना मखल कयासु थोलकले टीवी लाइना की खुदोंग थीबासी खांगदुना गवर्नमेंट की एजेंसी सिंगना लाइना असि थिंगनना बथौरंग कया पाइखलकली हाइखी किवा हाइरिबा लम अदुदा पीरिबा मेडिकल की खुदोंग चाबदु थागलदुना मणिपुरदसु किवा गुमना अंगांग पोकपा मी सिबामदी लाइना तिना सिंगी खोंगुल निंगथिना खांजिनबा ngambagaloina thidokpa ngamlabadi laina tinagi mathakta asoba mai papa ngamgani haina nasman makhata ki tharmadu state tv cell national health mission VIHAN amasung degu treatment center imphal east amasung imphal west na sinduna pangthokibani manipur Legislative Assembly के स्पीकर युमनाम खेमसान जेनिम्स के डायरेक्टर देवेन याउना डॉक्टर सिंह नर्स अमसुंग मियोय कयाना ngasi थौरमदुदा सरयाखी We don't have very big population. We can easily manage a small hospital, a clinic, where all the births and all the deaths and all the full record of every individual is done, so that we can keep a track to help not only check on HIV, tuberculosis and many other diseases. This will also help us to see if there are new viruses which are coming, because every now and then we hear. Indo-Vama Sunurot ki bus parking miyam na Kaisampa Thawal parking haina khangnariba mafam asida gari khamba yaroi haina mainaba department mi singna hairam badagi driver singna pedaba phongdoktuna steering thadoktuna khongjang sanction kre Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh के ऑफिस ममांग लैरिबा बस पार्किंग असिदा ngasi ayok ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मियोय खरा लाक्तना मफम अदुदा गाड़ी खांबा याररोय हाइना ड्राइवर सिंगदा खंगलमकी लोइनना ममांग द पाव अमता पीदना मदि अतोपा पार्किंग मफम अमता सिंदोक्तना इखंग खंगौदना मफम अदुदा गाड़ी खांबा याररोय हाइरकपा अदुदगी खोय साउंडरब ड्राइवर सिंगना स्टीयरिंग पायररोय हाइना मखोय मखोय गाड़ी सिंग मफम अदुदा खामलगा चनकी खामलमलगा चनकी पनबे याबदे हौकिबा सही लिसिंग तरा मंगादसु मतम अदुगी बीजेपी की प्रेसिडेंट मफम असिदगी बस पार्किंग होंगदोखिनबा इंदो बनमा सुगुनुरोट बस ओनर्स वेलफेयर यूनियन दा खंगन बलेखिबने अदबो एसोसिएशन असिना तादना लाखिबने हाइरी हिरमबसगी मतांगदा अथुबा मतमदा वारुसिन अमा पुरक्त्रबदी मणिपुरदा लैरिबा पैसेंजर बस सर्विस सिंगलेपगी खोंगजंग लाखपा याई हाइना इंदो बनमा सुगुनुरोट बस ओनर्स वेलफेयर यूनियन की सेक्रेटरी राधेश यामना फोंगदोरकी कोई ngasi khang khangongdana karagomba khoi motor vehicle department ki mi ni hai de police ni hai khar laga gari amta khamba yaroi information amata pidna gari roi tanthok lera me adu driver me ko shaw na bodagi mathok moram khangdana khoi sibu parking ni taba jaga da gari khamagumna ubiraga pangan tan si yabra hai dana gari starting pairu hai dana driver me am roi na sen kre adu ji jam turi asanam portra gadi mase ate top transport koi manipur le ba passenger service kai roi na lepo koi komhom lakani mase jam turi asanam porpuna phagadra na koi phom thamjari Nakalamaromda United Bus Owners Welfare Association की माइकेदगी सो ngasi थौदोक अदुबो यान्नब फोंगदोक किबगलना ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी अमा सेम लोइदरी फावबदी पार्किंग ओइना दमक गाड़ी खाम खिनी लोइनना इंदो वनमा सुगनु रोड बस ओनर्स वेलफेयर यूनियन ना संगसिलकलिबा खोंगजंग असिदा एसोसिएशन असिना मतेंग पांगनी लोइनना अथुबा मतमदा वारुसिना मा पुरक पंगमद्रबदी मणिपुर पुमदा पैसेंजर सर्विस खुदिमक लेपकिबगी खोंगजंग लाकनी हाइना यूनाइटेड बस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बी धनवीर शर्मा फोंदोरकी
ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी में सेम लोदी अखोई थोदोई ngसाई माई की आईबीआर रोड चटकदब सिटी मनुंग चंगदब गाड़ी सिंह ट्रांसपोर्ट पॉलिसी यावरबनी मसी एमेंट तौबीरब मतुंग अखोई होंदोके माई मफम चाबदा अदुबो खंग खंगौदना ngasi सुमाइना गाड़ी होंदोखरो हाइबसे मोइना संगलेब खोंयांग से अखोई यूनाइटेड बस ओनर वेलफेयर ना सौगली अदुगा मसी करिगुंबा वारियोसिन पुरतब तारगदी मणिपुर यातै मफम द चेलिबा बस ओनर यूनियन खुदिमंगना पैसेंजर सर्विस खुदिमक लेखिबगी खोंजंग मा लाखने आइना मैं मफम थमजगे इलेक्शन पांथोमदाय सरकारी करिगुंबा थबम तौरमदाय दादी अखोई बस पु अहिंग नुथिंग खंगदगे सिजनबीरगा अदुगा बस ना हौजी अथाप मणिपुर की काचिन कोयादगी फाल सोहर जिदा पुखलैबा पैसेंजर बु मफम मरांग खंगदना मताइदे इम्फाल की मताइदे सथोखरो हाइबजे मसे मकोक यावदब मिगी वांगांग छंगांगने ना सिमजु थमजगे Regional Institute of Medical Sciences RIMS की हांग लेरिबा डायरेक्टर की फम हापो हाइबगी डिमांड ngarang dagi hauna RIMS की एसोसिएशन अहुमना सथरखिबा थबक लेपगी खोंजंग हांदोखरे RIMS Teachers and Medical Officer Association RIMS Nurses Association amadi nanti sing staff association na punna satharkiba thobak lepagi khongjang adu ngasi numidang pung 6 tagi chief minister ga unaduna wari sandraba matungda yanaba purakpadi handokhibani wari sanaba aduda chief minister na hiramasagi matangda union minister da khangalagani haina thajaba piki loinana nomaijing numita prime minister ga unaduna wari sabada hiramasagi matangda su khanganduna warusin purakna ba honagani haina asirpa thajaba pirakpadagi ngasigi khongjang adu handokpani haina RIMS की मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर सीएस अरुण कुमार फोंदोरकी लोइनन RIMS के स्टाफ पुनमन मसा मसा की थबक तौबा हौननबसु अपील तौकी RIMS की डायरेक्टर हपक तबगी थून हपक नबगी डिमांड से दा संगचललीबा सिटिन प्रोटेस्ट अमसुंग एजिटेशन मसिगी मतंगदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नोंगथोंबम बेरेन RIMS सोसाइटी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वाइस प्रेसिडेंट सु ओबिरिबनी मागी ऑफिस चेंबर दा यानाबा अमा पुरपदगी एश्योरेंस अमा पिबिरपदगी नरांदगी सथजरीबा एसोसिएशन ओमसिगी माइकेदगी सिजवाक अमदि सिटिन प्रोटेस्ट तो ए है लौटोक्सरे माना हाइबदा संडे नुमिता मा चटकनी एमएस ना ऑफिशियल ओइना ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इरगा टेल रिप्रेजेंटेशन अमा तौबियो तो कॉपी टू चीफ मिनिस्टर मणिपुर दा पिबियो अदुगा मदुइसे पुरगा आदा ब्रीफ तौगे थुना सॉल्व तनु तौगे दरकार ओइबदी प्राइम मिनिस्टर द बोर्ड 1 आवर की ऑडियंस में पी मदुदाई पुखतके है हाय अमरोमदा RIMS की खोंजंग अदो हंदोक्त्रंगेदो OPD कैजुअलिटी एकेडमिक अमसों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी थिंगबगी खोंजंग संगसलिबा असि मियामगी यंगलगा हंदोकपियो हाइना मणिपुर स्टेट फेडरेशन MSF ना अपील तौब लेखरबनी कैसाम थोंगदा लेबा MSF की ऑफिस दा पाउमिसिंग उनबा मदा माइरुलुप असि जनरल सेक्रेटरी वायरकपम वांगले मखावन हाई सेट असिदा लेरिबा मियाम खक्ता नतना लमदम असिगी मियाम की अमता ngairab hospital oriba RIMS na ana layang ki thabak lepkhibadagi misam praja singda asoba saitheng ama pire phiba masida khongjang sangsiliba lup singna miyam ki khanna thabak lep koi khongjang asi handok pi haina lubasin appeal tawkhibani panba yaba man RIMS ki teachers amasung medical officer association RIMS nurses association amasung nanti sing employee welfare association na apun moin institute asigi director laitab ki mayokta RIMS ki ana layang yauna office ki oba थबक लेपगी खोंजंग मार्च कोलुम दोइदगी संगसिन महौकिबनी नाकला मरोमदा लकी कोनसंबु MSF की वाइस प्रेसिडेंट ओइना नौनवास लौख्रे RIMS ता होजिक स्ट्राइक तौरिबा असि डॉक्टर नर्सिंग अम स्टाफ सिंगना अथु मतमदा हंदोपियो मरी लेनबा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दा अखोय अथु मतन से थादुना डायरेक्टर अमसुंग इंचार्ज हामनबा इदम तौरगनी सही क्या दगी लेपन संसन चलीबा मॉरल एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन अखोय लाइन थी तमजी हारिबा एकेडमिक कैंपेन की अप्रैल थादगी अखोय स्टिकर कैंपेन अमा चथरनी हारिबा स्टिकर कैंपेन असि करिगिदमक्ता तौरिन हाइबदे अखोय मयामदा मॉरल एजुकेशन कैंपेन असि अवेयर होइनबा इनक्ता तौजबनी अमरोमदा RIMS हॉस्पिटल की रेगुलर नत्रगा इंचार्ज डायरेक्टर अमा हापनबा डिमांड हॉस्पिटल असुक एम्प्लॉई सिंगना थबक लेपगी स्ट्राइक संगसिन खिबदगी अनाब सिंगना थेंगनरिब खुदोंग सादबा कयासी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPM मणिपुर स्टेट काउंसिल की मिहुत कांगबु अमना यंगसिन खिबगलोनेना अथुबा मतमदा रेगुलर नत्रगा डायरेक्टर इंचार्ज अमा हापनबा सेंट्रल गवर्नमेंट दा तंगनरगनी हाइना पार्टी असुक चेवलमन खंगलकले हिरमसकी मतांगदा सेंट्रल सेक्रेटरीट पार्टी असुक मेंबर डॉक्टर M नारायण
nanana pukhatnaba pau pi ki bagalna party asigi MP singna parliament su pukhatlagani hairakli loinana hospital asigi staff singna su thabak lepagi khongjang asi nataba atopa upai ama sijinaduna anaba singi punsi kannaba honabiu haina su appeal tawrkli Haingang awang laikai dagi sapam ranjit kimisi da sianaba sing namit nini gi manungda fagani haina state minister na piki ba thajabadu thabakta onthok padagi asibak sang laukre ngasi Manipur press club ta pawmis ngunaba mada misi asiki matang da sem ki ba je sigi ko convener s tondang na hai minor ama yauna misi edu da sianaba mioi mari fakat bangam khre loinana makha ta na ngasi yuk state minister ga unaduna memorandum pisinki maduda so state minister na thajaba pirak padagi asibak sang launa ba warep lauki bani haiki amasung laikhedraba sapam ranjiki matangda aran bo wafam kaya sandoktuna maral siribasi yumpham yauda bo wafam ni hainasu ko convener tondangna fongdoki farab music adudi minor ama yauna sanbege awan lekai dagi thaudem ongbi tombino soram sanjoy amadi kundrakpum awan lekai dagi akoizam rosanni nakalamoramda thodo adugi matangda asan bigaida sem ki baje sike convener nasu ngasi press club ta pawmis munaba aduda saru ya ki bagalunena misi aduda sianai hariba mioi sing adu laikai dagi tanthokre haina fongdoki मियाद पसिदा अखोय मी एतोप खरसु यावरम याबरा मोय मरी खक्तन ngambra हाइबगा से कोई चिंगनब लेरिनेबा अदु सिगी मरक सिदा गेंग कांगु सिगी सपोर्ट खरा ना अखोय की अनऑफिशियल ओइबा रिकॉर्ड ता हाइबा रंजित हाइबा साफम रंजित से यामना मोरल फत्तबा ओइना उहनबा से मसि मकोय जेल सिगी अखोय की साइट की लाइबक थीबनी मेमोरी द मोन द पिसले मियाद पसिंग असि मटिक चाबा दंदी पीबो लोना कैसुम संगदा मपुंची सुपगी थंबा हाइबा अखोय डिमांड नंबर 1 दा थम्मे अदु विक्टिम की इमुंगदा मरुना रंजित की इमुंगदा लेहौरिबा अवाना असिदा मागी एक्सगे शेयर नत्रगा मागा चानबा मागी मचिन मनाउदा साबिसम पर इमुंगसिगी लेखा ताबी इंकनबा होनाबिबा मणिपुर चीफ मिनिस्टर अखोयना उनरिबजिना अखोय डिमांड असि पीनि हाइबिगा सेप थाजबा थमगदी असिबा चांग लौबा हाइबा हाइमगा वारि मगा चंजनजबनी Nakalamuramda sapam ranjit mihata maraleri hairiba soram sanjoy singh thaudem ongbi tombino debi amadi thaudem resma debi ahumbu asan mege khungang matam supagi wana tanthok haina misi sigi jesina warep lauri haina sirlamada khangalakle loinana kanagom asan mege de leiba mioi singna hairiba mihat sing asida sianariba mioi sing asibo sangjapam piramnabadi makhoibasu khungang asidagi tanthok haina lepnari haina su makha tarakli hauji matang swaida break amata lawjage manipur madi malinga tonga tonga ba I paw singalone khoi break tingam na tunhajarake impact news bo piang ta lebiyo break matungda taran oksari hauji makha da pawda BJP ga lengak asina jiribam dagi karakhiba nan Manipuri MLA Asabuddin bo sarkar semada yahon bagi thawombo yanne ba fongdoktuna Democratic Students Alliance of Manipur desamna Manipur ban kaukre Mairulup asigi banasi hayeng Mars kun mangagi ahing nong yaidagi mathangi numit Mars kun taruki numidang waram pung manga fauba pung taratare ki ban oigani banasi ki manungda emergency amadi essential service natana makhal pumbagi thabak lepiu haina sogol morang lerak masinda leiba desam gi office ta pawmis unabamada Mairulup asina appeal tawrkli Chief Minister Nongthomam Biren Luchingba government asida parliamentary secretary oina ngarang March ki tang kulhumdoi da wasak lawkhibasi Manipur gi political gi history da mitop amada lenga ki phida piba hawkhiba khunai asigi yam laibak thiba adugumba puwari da lehauraga daba adugumba numit amani haidana desam lawi mitop sigi mayokta amadi paliba BJP na luchingba government sigi mayokta mitop amada Manipur gi lengak sinabagi mayokta desamna tongan tongan ba makhal makha kayagi democratic oiba amadi democratic oidaba makhal gi khongjang sing junction nanaba desamna warep akoi lawjare Amaramda government asina Asabuddin bo parliamentary secretary hablibasi miyam gi khallaga khodakta lokthokadabani haina standard college stand union na thadorapa jewlamada khangalakli miyam gi apama gi mayokta mitop amabu lengak semada yahwanbasi government asina miyam bu kaisulaitana khanbani haina jewlasina makha tari Amaramda Manipur government mitop amabu lengak semada yaholiba thawong asibo oriental college stand union su thadorapa siramada akan mamongda yande fongdorkli Hairok lisingni mapan lisingni nipan gi Mars thagi tang kunmari da nongmai kunmari da
मियोय मरि नोमिना कापगी थौदोक्ता लेखिद्रबा रोमेश प्रमिला अमसुंग निमला गी मापन सुबा निंगसिंग थौरम पांगथोखरे मियोय अहुम नोमिना कापगी थौदोक्ता लेखिद्रबा मकोय अहुम लेखिद्रबा निंगसिंग थौरम पांगथोखरे निंगसिंग थौरम मदु RPN मेमोरियल ट्रस्ट ना सिंदुना हाइरोक पार्ट 1 दा लेबा लेखिद्रबा अहुम असिगी निंगसिंग संगलेल दा पांगथोखिबनी थौरम मदुदा मफम मदुगी मियामना लेखिद्रबा मियोय अहुम मदुगी मफमदा लेखतुना मकोय अहुमबु निंगसिंग थौरम मदुदा थौबाल SP L Pradip Yauna Mi Kayana Sabyaki SYPO Hairok Life Save Manipur Masung Rims Blood Bank the Kusam Naduna Thorum Aduga Marilena EP Bagi Kema Masupang Toki Mio Yankailomna EP Bagi Kema Duda EP Ki Upon Mairi Park in Mahiroi Singpanglup Amsna Economic Blockade Lora Fabada Passenger Service Tauriba Singna Bara Hengana Lauribasi Kodak the Lepkadabani Haina Fongdorkli Gari Singa Sigi Manungda Diesel Auto Singna Hena Bara Chauna Lauri Mahiroi Singda Asoba Polamama Piriba Tawang Asi Transport Department Miyang Sangbu Haina Mahirulup Asigi Chiramana Makatana Apil Taurkli Gurukula Cultural Academy Sinduna Namini Subna Pangthokadaba Ritu Varnan Hainaming Thonba Festival of Solo Performance Ngasi Lamlong Kaitel Laiba Sangit Kala Sangamgi Auditorium Hall Hogdokre Malem the Manipur Masaktak Liba Pung Solom Kartan Solom Isayam Song Solo Dance Ki Ahumgi Weba Festival Asibo Hogdopaki Thoramda Saryakiba Revenue and Mahutki Special Secretary M Zoina Haikibada Kalsa Haibasi Manipur Miyamgi Oinadi Pokpadagi Yauranabani Landamasagina Kulaba Kalsabu Malem Namasak Kanglibani Adubo Haurik Libanaha Singna Isagi Aseng Bakalsa Masak Kangdabakum Taure Isagi Kalsamadi Identity Masak Kangna Laiba Haibasi Tangai Fadaba Amani Amaramda Landamasigi Pazakraba Ariba Madi Anoba Kalsagi Saruk Sing Punsinduna Masak Topa Anoba Ama Potopangam Labadi Hiana Pavu Oigani Natrabadi Landamasigi Kalsabu Hiana Masak Tiangani Haiki Say no my desu some fusion gun putui fusion gun putok yam nainadragadi yam line putok bane tawle fusion si koi Manipur putok puta soi da confusion thopayo hana leram pot anawula pot nainaraga pot manung thina khaga di madu tongan bas song sada awan semaga madu platform da putok puta dum sak thokpa ngakta ni solo na ta badu so group da so yai haiba alna puna mangsing asi Eko akan ngai puna mengatana beraga asige semua festival semua kumpana bangtok bidana tumdasu namna phajaba tongan ba festival pung solo kaya putok biraga ni All India Radio Infal ge Radio Lila Hiroshima gi Wainu Parengna Akaswani Annual Awards Competition lisini tara tarukta Certificate of Merit phangle haina Chelo mada khanglakli Lila si Dr. Khangembam Samngona ibani aduga Adhikari Mayum Kitsandra Sarmana Pothokpani Dr. Kondomam Gokul Sandra gi Singhana Manipuri dagi English ta handokpani aduga Lemu Popam Vedanti Devina Manipuri dagi Hindi da handokpani Tapaisya Center for Performing Arts ki Sahiya Sigi Anoba Kodol Sanarik Saning Khombi ngasi utkre Singzami Wangma Pebia Pandit Laikai da Leiba Center asida pangthokiba thoram aduda Theater Center Manipur ge President Padmasri Naba Warepa Toravan Khetri Laikai gi Pradhan Longjam Sunil Singha Yauna Maikai Yadong mi kayana ngasi ge thoram aduda sabiyaki Sandela Masung Tenopal District in Manung Hanjin Myanmar Taina Fanda Laiba Kul Kayada Mi Lisingamalom Lem Lying Cray Lem Lying Bagi Kemado Block Program Management Unit PH Moriana Sinduna Anisuba Mission Indradhanuski Makada Pangtokibani Primary Health Center Moregi MO Insars Dr. K. Santikumana Lusingduna Moridagi Kilometer Humfu Sangsilaga Laiba Kul Singda Angangdagi Hauraga Ahalkaya Lyingki Tata Saktiman Tongduna Namit Humni Subna Sathakiba Lema Lying ba aduda nupi angang yauna anaba mioi satrik kulum doirom lying ki lying bada natana angang sani mangalom dasu laina tinadagi ngak thoknaba angang singda tika thadoki Dr. Santi Kumar amasung ke madar yakiba staff singna Bangalore Zoldam amasung Khangtung khulgi khulakpa singbu mateng pangkibagi damaktasu thakaba fongdoki
Nomagi oiba free heart checkup camp ama public hospital da pangthokre Imphal East District ki haptak da leiba hospital asida ngasi pangthokiba heart checkup camp adu ayuk angan badagi hauna tongan thongdaraktuna mioi kayana sariyaki hospital asigi cardiologist Dr. KSS Kala Singhana haikibada Manipur hauzik heart ke laina naba mioi kaya laire amasung ngasi ki checkup asida BP wangbana maram oiraga heart attack amasung BP stroke tawrokpa yabagi khudam kaya fangle haiki heart attack se thokdana ta churbe thakpidaba masai blood pressure wanghanbidaba masai blood sugar wanghanbidaba masai body weight helanbidaba amadi asai hakchang sajen si chang nai tobiba wakhan nungaitaba am langtangnaba singase thokpidanaba mayang mafamda khoina paujinjari Tarius Suba Central Pay Commission Laki Badagi Central Government Pensioners Sing Amasung Family Pensioners Sing da Chad Anegi DR Haftuna Hauki Basahi July Amadagi Pitok Pada Ayaba Pirakli Haina Directorate of Information Public Relations Manipur Chairman Hairakli Central Government ke Pensioners Sing da Chad Anegi DR Hapkiba Asina Manipur Civilian Central Government Pensioners Sing Family Pensioners Sing Armed Forces Pensioners Sing Railway Pensioners Sing Amadi All India Service Pensioner Kayada Kanaba Fangalagani Suhairi Headquarter IZR South ki ming makhada Mapan Suba Sector Assam Rifles ki Manga Suba ZNK Rifles Suras Gorkhana Military Civic Action Program ki manung sanna Meritorious Mahiru Singda Scholars Yantopa ki Thoramama Combined Oceans of Medical and Engineering Tutorials Comet Kaisampata Pang Thokre Kangalaba Mahiru Tarada Makoi ki Professional Exam Singi Coaching ki Damakta Lupa Lak Ahom ki Sek Institute Asiki Authority the Kusina Kibolena Mahiru Singda emission form Sing Yantoki Vuvon Technical and Skill Development Private Limited BTSD Training Center Lamdeng Kuno Infalna National Skill Development Corporation NSDC Government of India ga kusam naduna thani subna sathakadaba Skill Development Training Program gi ahanba session da saru yarugadaba Kaksing Assam constituency gi training singasi BTSD Kaksing branch da gi lamthakre BTSD Private Limited na landamase ke thaba phangdriba naha chaninifu da tha anegi oina tongan mahiram barida training pidana Kolkata da base tauba Kiva gi company amaga kusam naduna India manung amadi India gi mapanda tabak suksoi soidana piduna sel tongi award pa lehendaba lamdamama ohenna pandam thamli haina BTSD gi chairman Naurem Nabasandra nanga sig lamthaba gi thoramadu fongdoki hairi I Saibin a soul labamadi, Saiting Fanglaba Angang Singda, Lemna Mahima Sing, Tamanabagi, Sensitization Program Ama, Ngasi, Tantra Hotel Porompata Pantokre, Thoramasi Project Sunrise Kimingda, Social Awareness Service Organization Saso Gimi Makada, District Health, District AIDS Control Prevention Unit, Zonal Education Department Amadi, Private School Singimut Singa Kusamnaduna, Sinmane. Laibak Tiraba Angang Sing Asi Private School Singda Karamna Special Style Category da Lemna Amadi Soidana Mahima Sing Tamanba Yagatagi Habi Matangda Pandama Thoramasi Sinmani Hairi Bishnupur District ki Thinungai ki Mapamamada Coalition Against Drugs and Alcohol Kadan Thinungai Unit Nangarang Akhanaba drive ama satabada Yulita Yankai Faraba Matung the Mia Mamangda Maita than Mangan Krehairi. Senere Mui Adu Matung the Taudan of Pautak Piraba Matung the Tadokre, Makata and Kadan and Isagi, Polam Kudimak Manganaba Manipur Mapampuna Mokta drive Satagani Suhairi. Hauzik Nasino Sanabagi Pau. Taratak Suba Governors Cup Invitation Women's Polo Tournament KNMM Riding School Singjamai Mai Pakre Ngasi Polo Tournament Sigi Ahama Mets Amada KNMM Riding School Singjamai Gi Sandaroi TS Tanana Panjal Ahum El Thadoina Panjal Ani Aduga I Sangita S Sangita Amadi TS Sanajawina Panjal Amamga Chanduna Thamuban Youth Polo Club Yama Lakchana Panjal Nipan Sino the Mighty Pibungam Kre Manipur horse riding in a polo association na Sinduna Mapal Kangjibungda Sathariba Polo Tournament Asida Nupigi Team Ahumna Yabagalena Thasiki Kuntareta
Sanagadaba final match aduda KNMM Riding School Sinjamayamadi Imphal Riding Club Lamhelpat Anina Lamba Tondaragani. Sathariba Kuntare Suba Governors Cup Invitation Men's Polo Tournament ki Hayeng semi final ki match animak Sandaragani. Ahanba TS Veer Sandra Veteran Invitation Football Tournament IVFA Kansipur Mai Pakre. TS Veer Sandra Singh Football Academy na sindana tabung kokta laiba academy asigi sanabong danga sinong til sanaki ba tournament asigi mga subalik match amada IVFA Kansipur na Musa Mezokul ba panjal mga amada mai tipe pibangam ki match asida Mai Pakraba IVFA Kansipur gi sandaroy Haining Thangna match ki kuntrataret amasung yangkai taret suba minute singda panjal ahum aduga TS Joffrey amadi A Babu anina match ki yangkai yumdoi amasung hompu suba minute singda panjal amam sanki Mighty Yauraba Musa Mezokul gi amata ngairaba panjal aduna match ki taret suba minute ta sanjoi na sanki veteran football team mapan saru yaduna satariba football tournament asigi hayang ayuk sanagada bataruk suba lik match amada UVSA Lilong Sajing amadi VSAI Thamiban Anina Lamba Tondaragani. Tare Suba Said Manoranjan Singh Memorial CRPF Football Tournament IWSC Kumbong Mai Pakre ngasi Kumalampak Main Stadium da sanakiba tournament asigi ani suba knockout ki match amada IWSC Kumbong gi sanaroi mayesna match ki taratruk suba minute panjal ama sankraba matung AKSA Kwakta gi sanaroi Boboy na su match asigi kunmanga suba minute panjal among ga sanduna match asigi apiba matamda team animakna panjal amam sanaduna draw oiki ngasigi match asigi akapo gi live kicks from penalty marks na live lepna bada IWSC Kumbong na penalty kicks mari panjal san ki bagalena AKSA Kwakta na panjal penalty kicks ahum khak panjal san badagi match asi IWSC Kumbong na AKSA Kwakta ba panjal manga marida maiti bibangam kre Manipur mas Nagaland sector ge CRPF amadi All Manipur Football Association anigi miyang makada group center CRPF Langjing amadi Imphal West District Football Association Aninas Kusan Naduna Satari Tournament Sida Tim Tarani 20 Yari Haying Tournament Sigi Makata knockout match Ani Sanagani. Athletics Association Manipur gi miyang makada United People's Front UPF Manipur na senduna pangthokadaba taramatoi suba mega marathon Manipur chaliba sayasigi oina September thada pangtholagani hairi marathon asi sayasigi April 10 da pangthokani haina toram adu satari class 10 amasung class 12 ki exam amasung landam asida hauji thokliba madi tauriba laibaki oiba irang asina maram oiraga taramatoi suba mega marathon Manipur asi yaithokibani haina United People's Front UPF Manipur gi Publicity Secretary na thadoropa siula mana khangalakli Taramari Suba Manipur Veteran Cricket Tournament Sajing Cricket Club Lelong Sajing Mai Pakre Tournament Singing Asi Sanaki Lik Match Amada Tos Ngam Kiba Chiam Kagem Palina Betting Hana Sanakiba Inning Asig over Kunmangaga Ball Marida Wicket Taramak Turaga Supnagiran Barpumato Lauki Inning Asida Tias Bantamadi Michael Anina Ran Tarama Panamasong Ran Tarani Loba Ngamki Match Asigit Anisuba innings Hanakibada Sajing Cricket Club Lilong Sajing over Taratruka Ball Mangada Wicket Tarukak Turaga Mai Papa Giran Marfum Doyadu Loba Ngamki Match Asida Sajing Cricket Club Lilong Sajing All Rounder and Sanjitna Man of the Match Taki Manipur Veteran Cricket Association Senduna Oriental College Samasa Model Higher Secondary School gi Sanabungda Tim Tarana Sar Yaduna Satari Tournament Sigi Haying Sanaga Lik Match Amada Model Club B Singamakamadi Cookie Sporting Club Lambulin Anina Lamba Taunaragani Hauzi Arubada Moroba Pawn Pizari Transparency Laibamadi Senza Tunza Laitaba Langa Amapur Nabagidamakta Anti Corruption Cell Hangdu Nabasta Cabinet Kimifamna Warren Laukre
Muibana Fongdokiba Naga integration Wafamadu, BJP Singma Manipur government Amadi, Center na Sengdokatani Haina, Manipur Pradesh Congress Committee na Iman Taukre. Manipur Wall TV Day Palon Pangthokre, Manipur Governor Nasma Habdulana, TV Laina Si, Linkin and Laksin Mangamnaba, Honabama Tai Haina Fongdokre. Amasung Kaisampa Tawal parking da Gari Kamayaru Haina Haidam Badagi, driver Singna steering Hadoktana Hongsan Sansan Crane.